Evo, sad su te u prvom onom dijelu su te upoznali ljudi. Malo, samo onako vizualno. Da. A daj ti nama sad reci nešto o sebi, šta da te malo bolje upoznaju. Poznajte. Po čemu si ti poznat? Poznat sam od Isus, jeba ti Bog mater. Danas ste bili kod mene. Jesam, nije bilo ništa. Dobro, hvala. Kaj se poznat, čekaj da te jebate Bog. Od radnje. Idi! Od radnje. Od koje radnje? Cijepanja drva. Lupenja kukuruza. Kukuruz. Lupim. Meljem. Cijepam drva. A nisi nam rekao, jel cijepaš drva možda? Da. A cijepaš drva? Da. I šta još? Bacam drva. Dobro. Šta još radiš s drvima? Nosim. Bakim. Čekaj, kud ideš ovuda svaki dan? Ovim potezom? Zato kaj mi je tam, je mrsko. Tam, ići, tam su te pesi. Pa te hoće izgrist? Da. Jel ti koji napok? Je, ovdje me skoro ugrizo. Di? Ovdje. Skoro te ugrizo ili te baš ugrizo? Skoro. Ona dvojica što su ta, ona dva? Da. Onda idem okolo. Da. A jesi se naslonio na ogradu tamo pa su te uhvatili? Ne. Išao si onuda onako pa su te... Da. Onda su rekli da tiđem okolo. Dobro. Ajde, to bi bilo za ovaj put dosta. Samo još jednom pokaži svoju onoga... Pa ne moraš se sramiti, šta, pa to ti je normalno, pa to i ja radim isto. Koliko ti godina imaš? 48. Ma daj me, nemoj klati. 48 godina. Koliko ti imaš godina? 50. 50? Da. Pa znači da jesi to onda mlađi od mene ili si stariji? Stari. Kak to? Stari. Koliko si stariji od mene? Čekaj. 60? 60 godina si stariji od mene? Da. Pa tak nekak, da. 60 godina. Ti si... a tkud ti jesi? Odavde, tu sam baš, evo tu. Kaj si ti iz Krlovca? Da. Ti si iz Krlovca? A otkud si ti? Isto. Ti si iz Lomničke, jel tako? Da. Krlovačka. Još jedan pregib i vidimo se sljedeći put. Pa to ja radim isto tako, šta? A bol se kurac. Pa no. A to je bol se jako. Ma nije. Ne. Ajde, pozdravi, samo mahni ljudima i vidimo se. Može. Čus. Bog. Čus.